Hallelujah. Jesus. Ubazile. Amen. Hey, kodwa njalo ungqola kuyafuneka ne. Ubazile naye. Babili qha go 6 no 5 no 7. Hey, hayi qala uthetha usebenzisa ndihamba thini. Andifuna bayidla ngoba saphinde ehlanu umxelele iwando. Yithi hayi sana lemicili. So Nkosi lami yini ba usebenzile kule game hayi ngiyabulela manje uNkulunkulu. Amen. Uthe Nkosi ngale nto yamane yenza. Xa manje sithandaza kuyasiva uyasiva bebunani nithandaza kuyafika kuye. Amen. And asiphendule xa sicela izinto. Ndibulela nakomfundisele bethe wabona le nto kasista wami uthe kanti yinyaniso ndiboleyo. Besenza lona esikoleni nje. Bezaba kufende koleke into zabo zemali nabe senza donation ezinjalo ke ngaba ke uke usisama sayifunde ebhekani ukuba le mali ibheke phethile ibheke phi yayilonto lonto ngiyabulela ibonile lonto yilonto injalo yenzekeepha isikole soba imali chaba ke senzo waqomba ke le yamagxa ethu le yasaziwa isikole but le yamagxa ethu soze yenzeke ngizamanthethe ndayifuna ibheke imali ethile izinto ezinjalo ke naye nami xa bakuthe ukuthola umka ke sisi bathi ngiyabulela sisindiveza umuntu wathona ngathi kwalumka nyangi bebephumile ngalami bathi waphila imisi sesungaphinde ulethe xa singemeeting uyabo ungathi yethithwa nyangi uthanda ikhaphe phela umuntu ngoba bebejonga bazawuthetha singaxoxa ngiyabulela kuNkulunkulu manje yethile izinto kube kunto ezibonakalayo lokho abantu abalungiswa ngezinto ngiyabonga manje bethu namasihlale esinyamezele kuye zonke into esizifunayo zizakwenzeka. Hallelujah. Enguye nje and uThixo akangumkhethi wabusobala. Wonke umuntu ngowakhe uyamthanda. Ndiyashinda amen. Amen.